Ballon d'Or ku mugabane w'i Burayi yatanzwe iberi ku bakinnyi batandukanye bagenda babona ibihembo bitandukanye, ariko reka duhere mu cyiciro cy'abagore. Ninde watwaye Ballon d'Or 2025? Yego, yitwa Aitana Bonmati, akaba ari umunya Espagne ukinira ikipe ya FC Barcelona. Ngira ngo rero ni ku nshuro ya gatatu yikurikiranya ayegukanye third time in a row nk'uko abongereza babivuga. Akaba rero yegukanye nyuma y'uko bagiye bareba criteria zitandukanye. Ngira ngo ibi ngibi turaza kubifashwamo n'izi ngingo bagenda bareba kugira ngo bamenye ngo ninde uza kuza tugendane ingingo ku ngingo. Samir, Nepo, benshi bati iyo abagore yibwe, basomye ahantu hirya no hino hatandukanye bati iyo abagore yibwe. Samir, kamanze ngusomere izi ngingo, sinzi namwe ko mubyemera, tuzishyira no mu Kinyarwanda none tuze kureba kuki abantu bahamya cyangwa se bemeza ko yayihawe atayikwiye. Yavuze ngo yayibye no kugenda akayifata ahantu akayirukankana, yayihawe atayikwiye. Bavanga ingingo ya mbere bareba bareba icyo bita individual performance, decisive and impressive character. Urikumva? Nuvuga ngo bareba imibare y'umuntu ku giti cye yakoze, ibyo umuntu yakoze. Urikumva? Hanyuma ingingo ya kabiri, team performance and achievement. Ikipe akinira yitwaye ite, yageze kuki. Ubwo kenshi baba bari ibikombe yegukanye umwaka w'imikino bari gutangiramo Ballon d'Or. None team performance igaragarira muri achievement ikipe. Ingingo ya gatatu rero ari naho hantu wenda bakagobekamo bakaba bagutsinda niko nabicabiranye, ni class and fair play. Bivuga ngo bareba class y'umukinnyi, uwo mukinnyi asanzwe ari inde. Tuvuge wenda ni Aitana Bonmati, yegukanye 2023 ayegukana 2024. Bivuga ngo class ye birakumvisha ko asanzwe ari muri class ya mbere, na fair play wenda buryo asanzwe yitwara mu kibuga kuri imibanire ye, discipline mu kibuga. Aka kantu ka class and fair play rero niko bashaka gushyiramo kakubwira ngo uyu mukinnyi asanzwe ari uyu. Ariko ubundi ugiye kureba ibi bya performance y'umuntu ku giti cye ndetse na team performance, ntekereza ko Samir na Nepo kuri Aitana Bonmati yarafite isoni. Katwumve ne picture bivuga. Ibyo reka mpere kuri iyi titre y'Abongereza ivuga ngo Bonmati Jan from hospital bed to record the third Ballon d'Or. Ngurugendo rwa Aitana Bonmati ruva mu buriri by'ibitaro ku gitanda cyo kwa muganga rumwerekeza ku gutwara Ballon d'Or ya gatatu yikurikiranye. Aitana Bonmati ni umwe mu bakinnyi beza pe, kuko mpamvu babivuga nuko igikombe cy'Uburayi cyatangiye arwaye. Ni umudamu wari watwaye ebyiri zibanza zikurikirana 23, 24. Uyu mudamu igikombe cy'Uburayi yagikinnye avuye mu bitaro aribwo agikiruka. Murabyibuka ko ikipe yatangiye igera muri knockout stage ataraza, atangira gukina bageze 1/4. Murabyibuka ko yanatsinze igitego muri demi finale bakina n'ikipe y'igihugu y'Abadage y'abadamu. Ikipe ya Espagne ntiyagitwaye, yatsinzwe nande? Yatsinzwe n'Abongereza ku mukino wa nyuma. Muribuka Cloquery penalty yateye. Ikipe ya Barcelona nayo tuvuga ngo yatwaye n'ibyo bikombe bitatu, yakoze turebo iwabo. Na turebo imbere mu gihugu iba. Yego, reka tubyite Champions League n'ibyitwa turebo. Ntacyo. Ubwo yatwaye ibikombe bitatu iwabo. Ibyo bikombe bitatu Barcelona iwabo yatwaye igihe kinini cyashize ari mu mvune, yaje nabwo aje kubafasha mu mpera bisa nkaho birangira. Ni abantu bahise bikangira baravuga bati aha rwose France Football murakabije, niba ari influence ya Barcelona, kuko Barcelona imyaka 5 ishize 2024-2025 Aitana Bonmati yakinnye imikino 26 muri shampiyona, atsinda ibitego 12, atanga assist 6. Muri Champions League yakinnye imikino 11, atsinda ibitego 3. Muri make muri rusange yatsinze ibitego 20, atanga na assist 16 mu marushanwa yose. Umuntu bari bahanganye witwa Alessia Russo abantu benshi babonaga ari n'urucabana kuko yabaye top scorer wa shampiyona y'Ubwongereza mu bagore. Atwara igikombe cy'Uburayi, atwara Champions League, yatsinze Bonmati yaba kuri finale ndetse no y'igikombe cyo ndetse no kuri Champions League. Yatoye nk'umwataka mwiza ku isi.
uyu mukobwa abantu bose bahise bikanga ntiyanagiye no hanyuma muri batatu. niki atujuje noneho cyatumye atayibona? ntacyo kuko ni na performance z'umuntu ku giti cye ari hejuru, kuko umuntu bajya kumutora nk'umwataka mwiza ku isi bafite impamvu hari imibare yagaragaye. dore influence mbona yabayemo, influence ya Barcelona. urumva Barcelona kuba mbere ya y'uyu nguyu Aitana Bonmat Champions League yakinnye imikino 15 atsinda ibitego 8. urumva nibyo navugaga. ukajya kuri Alexia Putellas wayitwaye 2021 2022, hakaza n'akandi kantu kagiye kavugwa cyane, reka wenda umuntu areke kukarenza ingoyi. turaza no kugera mu bagabo gasa nkaho kateyemo ubwoba. murabyibuka ku makuru y'ibihuha yabanje kuza ngo ni Rafinha ni Lamine Yamal. abantu banabonye uwitwa Yohani Laporta amanuka mu ndege, niba mwabonye itangazamakuru ryo ryari rimwegereye rimushagaye na confidence azana. aba bagabo babiri Perez ndetse na Yohani Laporta, aba bagabo ni abadira cyane, bikunda gutindwaho. ni nayo mpamvu kenshi n'umukinnyi usinyira Real Madrid ku meza na Barcelona, ku meza aba bagabo yaba Yohani Laporta n'uwitwa Florentino Perez abakubwira ati ku ngoma yanjye cyaba ikibazo cyawe, ariko nuba mwiza nk'uko tukubona ukaba ku gasongero Ballon d'Or hano wayitwara kuruta uko wayitwara uri aho wari uri. ni kimwe mu bintu bakunda kugarukaho n'itangazamakuru cyane cyane ry'Abongereza, niyo bakurambagiza rigasa nkaho rikangukira icyo kintu. niyo hari ikibaye bati no mu bafana sinzi niba mwana akurikiye kikaba kabaye ahantu bajya gusoma Ronaldinho aza, hari groupe yari inyuma imeze nk'abakonari barimo baririmba Dembele. muribuka ya interview ya Luis Enrique avuga ngo Ousmane Dembele Ballon d'Or, baje bayirepese bayizi neza, bari hejuru nko muri gatatu. uko bavuga umuntu bavuga ati Dembele. urumva kudatwara Ousmane Ballon d'Or, kudatwara Champions League, urumva kudatwara Champions League Aitana Bonmat nanatwara igikombe cy'Uburayi, noneho uwo bahanganye akaba yaramutsinze hombi. no bango yekwenye Champions League atsinze Barcelona irimo Aitana Bonmat, amutsinda ku gikombe cy'Uburayi muri Espagne. Aitana Bonmat arimo yanabaye top scorer wa champion imwe mu zikomeye i Burayi muri mu gihugu cy'Ubwongereza. Alexia Russo no muri Champions League yari mu top scorer rwose. Ballon d'Or yariye abantu bose bari baje babyambariye bazi ko ari Russo kuza kwiyegukana Ballon d'Or. ari ukuntu babacanga abantu, kuko nka Rodri kumuha Ballon d'Or bavuga ko ari uko yatwaye igikombe cy'Uburayi. amarushanwa akomeye kuruta yandi yose. buriya Kole Palmer yakoze amateka, yabaye undi mukinnyi uje mu 10 ba mbere ba Ballon d'Or atarigeze akina Champions League, kuko Champions League ni igipimo. waherukaga yari Neymar akiri muri Santos. kuba yatwaye Champions League agatwara n'igikombe cy'Uburayi abigizemo uruhara ari umukinnyi ngenderwaho. byari ibyaro rucabana. Twadore rero kuba mu cyiciro cy'abagore ko tujye mu cy'abagabo. ubwo ni ikipe y'umwaka mu cyiciro cy'abagore abaye Arsenal. ibintu byose byagaragara. Ikipe y'umwaka yabaye Arsenal kuko yatwaye Champions League. umutoza mwiza w'umwaka yabaye Salim Wegman watwaye igikombe cy'Uburayi w'Ubwongereza. Espagne yajemo ndi kuri Ballon d'Or gusa. kandi byarabaye no kuri Putellas atakiye igikombe cy'Uburayi, yaravunise igikombe cyose cy'Uburayi adahari, Ubwongereza buragitwara ba Ballon d'Or. ntabwo yani Laporta ari butahira uyu Russo rwose ubwo yiyongereye ku bandi bagiye bazibura gutyo. ubwo najye kwabatsiye nyine bibwe na ba Pavel Nedved n'abana n'abashine n'abande. ubwo nagenda yihanagure nyine nta kundi ariko nuko byagenze. hanyuma mu bagabo rero nubwo Ousmane Dembele yitwaye iberi, ariko n'ubwo bwari bwinshi kuko hari ibinyamakuru byari byavuze ko Lamine Yamal ashobora kumutsinda. bakiha Boni Martinez ngira ubwoba ndavuga ni Karabaye. noneho Ronaldinho urabizi ko byamenyekanye ko ari uza kwitanga, yari yapostinze avuga ngo uyu munsi ndaza gufata Ballon d'Or nyihe umukinnyi ukina mu ikipe nakinnyemo. abantu barikanga, ariko kubera ko yakinnye hombi yaba muri FC Barcelona kwa Lamine Yamal yakinnyemo no muri Paris Saint-Germain kwa Dembele hose yakinnyemo, byasaga naho biri tricky cyane. ariko ngira ngo nyuma yuko abantu bikanzemo, nyuma yuko kubona Boni Martin ayihawe, bavugaga bati no mu bahungu babona bigenze nk'uko wenda bikaba byatuma Lamine Yamal ayegukana mu gihe Dembele araho. ariko uburyo babanje kujya baberekana mbere yuko
Ronaldinho aza gusoma uyihawe urumva bose noneho bari bafite ubwoba Lamine Yamal yari yazanye famiye yose bakazana n'amakuru ngo famiye yose baribwiye ngo nibicare imbere bakazana utuntu twose tuvuga ati urabona Paris Saint-Germain abakinnyi bayo kako bari bafite le classique banatsinzwe bwa mbere mu myaka 14 nibwo Marseille itsindiye Paris Saint-Germain ku kibuga cyayo bakavuga ati kabakinnyi bataje ko haje na Serie A harayifi gusa mutoza kadahari ikipe yemeye kujya gukina ubu ngubu Ballon d'Or ntigiye kwera akantu konyine kansizemo icyizere ni uko na Serie yari ahari akifatira igihembo cy'ikipe y'umwaka Paris Saint-Germain nkabona abakinnyi bari mu mvune uko ari babiri yaba Ousmane Dembele batatu na mwene data Ruben Neves Joao Neves ndetse na mwene data Desire Ndu navuze ati Joao Neves na Desire Ndu bari mu mvune baje baherekeje Dembele na Nasser akahibera nanone akaza influence imwe yasigaraga avuga ngo kuba Qatar Airways ariwe muterankunga principal wa Ballon d'Or ndavuga nanga en mu Faransa Ousmane Dembele France Football ikorera mu France ari Paris ibyo bireke na Thierry barayimwibye ibyo Thierry na Thierry barayimwibye nagari factor ariyo nabonaga byagaragaza ko ari Dembele babanje guhemba umuzamu mwiza bagiha Donnarumma yari muri Paris Saint-Germain gihawe kubera ko yagize performance nziza muri Paris Saint-Germain bahemba umutoza mwiza bahemba Luis Enrique umutoza wa PSG ikipe nziza iba Paris Saint-Germain noneho barabanza baha Lamine Yamal igihembo cy'umukinnyi ukiri muto mwiza ako kantu ubwo ngiye ako kantu ko katumye ntabwo Lamine Yamal yabyegukana byombi kandi wumve ko ryaba irenga yobora n'ubwa mbere umukinnyi atwaye Copa Trophy inshuro ebyiri ikindi kintu cyatumye urumva niba atwaye Copa Trophy akaba n'amateka kabiri nahise mvuga ni kwa kundi batwereka 10 bihuse bagagarukira kwa 8 bakagarukira kwa kabiri no mbere bavuga wa gatatu yari Vitinha wa kane yaje ari Rafinha bura niho nahise mvuga nangaha nurutsa abana babavuze ageze kwa kane Rafinha ndavuga no wavuye mu nzira ariko Rafinha yasohotse ababaye gatatu ndavuga ni babiri basigaye ni Lamine Yamal wamaze kugera kuri podium atwara igihembo cye anakora ayo mateka na Dembele isi yose iririmba ndavuga nta kigiye mu France nakumva hanyuma rero bafata agatabo bagashyikiriza Ronaldinho agatabo kari kanditsemo izina ryo gukanye Ballon d'Or asomye izina rwose asoma Mansour Ousmane Dembele akaba ari umusore w'umufaransa rero ariko gereka abantu biteretse abantu baba legendary ntago bajya bakabya abandi bahita bavuga bahamagara cyane nka Nepo yabyogeza iminota 5 ariko Ronaldinho ntabwo navuze amazina yombi yavuze ngo Dembele gusa ntabwo navuze ngo yogeze dorandi hano natinye Ronaldinho wabonye ko Iniesta amubwira ngo natange Ballon d'Or kuri Aitana Bonimati babanje kumubwira bati reka twibutsa abantu uri we ibihe byawe araza araceceka ku screen berekana Iniesta kino bagize imara kikirigita ariko Ronaldinho ara byinshi byo gutinda nta kujya kwereka Ronaldinho abana ngo bavuge byinshi berekanya amashusho ye ariko ye kuvuga byinshi oya wicari kimuzanye ni ijambo Dembele gusa itayigendera akaba ari Mansour Dembele Ousmane akaba ngira ngo imibare yamuvugiraga mu mikino 59 yakinnye yatsinzemo ibitego 33 atanga assist 13 mu gihe rero urebye n'uburyo yagiye ibitego ni 37 assist 14 urari ibitego 51 hanyuma ibikombe byose yakiniye urebye yarabyegukanye by'iwabo imbere mu gihugu hanyuma yegukana UEFA Champions League birumvikana ko imibare yamuvugiraga mu marira menshi rero y'ibyishimo birumvikana n'umuryango we waruhari akaba ari umusore ufite ababyeyi bura mama we ni umunya-Mauritania w'umunya-Senegal kazi birumvikana ko ababyeyi ba mama we umwe ni umunya-Mauritania n'undi umunya-Senegal mu gihe papa Ousmane Dembele ni umunyamali birumvikana ko ari umwirabura rwose wuzuye nubwo yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa byari byiza cyane akaba rero Dembele ngira ngo yabaye none agashya yakoze Dembele 2019 ntabwo yari muri 30 2021 ntiyari muri 30 22 23 na 24 yavuye from nowhere itazaza aje gutwara gusa yabaye umukinnyi wa gatandatu w'umufaransa wegukanye Ballon d'Or kubera ko gifite abakinnyi benshi batwaye muri 58 yegukanywe na Raymond Kopa hanyuma 8-3 yegukanywe na Michel Platini mu gihe muri 58 wabaye umukinnyi wa mbere mu mateka ya Ballon d'Or yitwaye inshuro 3 ikintu wenda Iberi kugira ngo ako kantu kagende neza abafaransa nibo bamaze kwegukana Ballon d'Or nyinshi Ballon d'Or 8 ko Platini afite 3 Zidane akagira imwe Benzema imwe Raymond Kopa Jean-Pierre Papin ndetse na Ousmane Dembele Argentine ifite 8 nayiranganya n'abafaransa ariko ku muntu umwe ari we Lionel Andreas Messi
Portugal ifite 7 za Cristiano Figo Iya ndetse na Figo. Eusebio. ni ya Eusebio 7 nanone za Bahorandi, 3 Harimo za Johan Cruyff, Cruyff, 3 za Van Basten ndetse n'imwe ya Rudi Gullit wari na MC ku mugoroba, hakaza Uretse ku 7 bantu z'Abadage batamuzi asa na Nathaniel Ake cyane, Yarakize. 7 z'Abadage zirimo 2 za Jet Mura, 2 za Franz Beckenbauer, 2 za Rummenigge, imwe ya Lothar Matthäus Lothar Matthäus yari ahari na Sheri we y'imyaka Ya. 26 afite imyaka 64 Lothar Matthäus yakoze akazi. yari kumwe na Sheri y'imyaka 26 amaze gushaka inshuro 5 Yes, na Mathias Samir Urukundo nawe ni urukundo, ufitemo Ambaye. indi muri izo z'Abadage. Urukundo ruganze. Bagasoza ku banyabrazil afite 6 ku 5, 2 za Ronaldo Gifaru, imwe ya Rivaldo, Ronaldinho ndetse na Kaka. ubwo abafaransa navugaga nyine ubwo birumvikana ko Michel Platini yakoze agashya Yatwaye eshatu. yegukana 3 twikurikiranya 8-3 8-4 8-5 ari muri Juventus Hanyuma- buriya Bonimati aba mukinnyi wa gatatu mu mateka ya Ballon d'Or utwaye 3 zikurikiranye nyuma ya Zikurikiranya. Platini na Lionel Messi. ya hanyuma Jean-Philippe Pape yegukanye 9-1, Zinedine Zidane wahoze uvuga 9-8, mu gihe Karim Benzema muri 2022, ubwo rero Ousmane Dembele nawe arayegukanye. Abafaransa bari bishimye cyane kongera kuzuza Ballon d'Or 8, birumvikana nk'iki itangazamakuru cya France Football kitanga, bakaba rero n'ubundi bakomeje Abafaransa kuganira ari bararyohewe benshi. cyane batwaye Champions League banatwaye Ballon d'Or no mwaka ni mwiza kuri bo. Victor Yokres yatwaye rero igihembo mu rutahizamu nyine watsinze ibitego byinshi muri sezo. Gedi Mula Victor Trophy. Yokres. Ibitego 54 mu mikino 52. Victor Gyökeres baravuga bati ibi bintu abisubiyemo Arsenal yatwara igikombe cya shampiyona atsinze ibitego nk'ibyo yatsinze muri Sporting Club de Avuga Portugal. abisubiyemo yatwara Ballon d'Or. Ballon d'Or Abikoze yaba ari atsinze umukandida. 52 muri Arsenal. Ubwo yaba yakinye Champions League na Champions. Arsenal yaba yatwaye shampiyona cyangwa Champions League yahabwa Ballon d'Or. Abisubiyemo yatwara Ballon d'Or. ngo rero Victor Yokres wa Arsenal wanyu mukanya turajya mu makuru agezweho ariko iberi sinzi niba abantu basaba IBM IBM nanjye ejo narayisabye. IBM bayita electronic billing machine Hari akantu naguze mu mujyi Amagambo rwose arambuye. ndayaka bahita bampa message, uzi ko iyo ucyaka iyi IBM bahita baguha message ku kanya, urumva message iturutse muri Tenga Promo, bakubwira bati Tenga Promo bonus miliyoni, urumva miliyoni bakubwira ko yemerewe, bagahita bakubwira facture y'amafaranga wishyuye, ntabwo nahita nyavuga, ariko bakubwira ngo token yawe bahita baguha token ikwinjiza muri tombora iba kuwa 4 umunyamahirwe agahabwa miliyoni, aba ari abanyamahirwe babiri. Bonus unigezweho ni miliyoni 2 zitangwa buri wa 4 ku banyamahirwe babiri. Baziguhasesha wakoze iki? Kwaka facture ya IBM gusa yonyine, hanyuma ukiyandikisha muri Tenga Promo ukanza akanyenyeri 5 urwego byonyine ukarekera aho ngaho. Bahita bakwira token kwinjiza mu banyamahirwe bazahamagarwamo abatsinze babiri bagahabwa iyo miliyoni ukaba uyifite, ariko iyo ni bonus idakura ibihembo bisanzwe bihari. Igihembo cya mbere ngira ngo murakizi ko ari uko iyo watse IBM uhabwa 10% usubizwa 10% TVA. ya TVA yo wishyuye, ariko nyine birumvikana ko n'umusoro watanze leta y'u Rwanda ubona wose bikakugira akamaro kubera ko igihugu kigenda gitera imbere. Ariko si ibyo gusa, kubera ko hamwe na ikubire loto muri Tenga Promo hari ibihembo byagera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda bitangwa buri kwezi, ariko bagenda bitanga mu minsi igiye itandukanye. Hari abatsindira miliyoni, hari abatsindira ibihumbi 100, ibihumbi 5, ibihumbi 50. Harimo ibihembo byinshi cyane abantu bagenda babona kubera kwiyandikisha muri Tenga Promo bakanza akanyenyeri 5 urwego. Icyo basabwa rero nta kindi, nta mafaranga bashyiraho, ahubwo no kwaka facture za IBM byonyine ubundi bakiyandikisha muri Tenga Promo kugira ngo bagende batsindira ibi bihembo. Abantu bakomeje kurya amafaranga ari benshi cyane kubera ko bimaze igihe bitangwa, nta nubwo hari gahunda yuko biza guhagarara. Ubwo rero nawe gerageza wake facture za IBM ku kintu cyose uza kugura uyu munsi kugira ngo nyine ugende utsindira ibi bihembo unasubizwa 10% yayo wishyuye kuri TVA cyangwa se kuri uwo musoro watanze, kugira ngo amafaranga akomeze kukubana menshi kuri account yawe hamwe na ikubile loto. ejo hari umuntu rwose natiye imodoka ndangije njye nyura kuri sitasiyo ya essence banshyiriramo essence kandi ndishyura ngiye kugenda umupompiste bariya bacuruza essence niko babita, hari abapompiste arambwira ngo none se kugiye none se ndagiye nyine sinakwishyuye se, arambwira ngo ntabwo ari mwebwe muvuga ngo ntabwo utanga facture za IBM, ntabwo uvanga utayitwaye yampaye nka rero. ahubwo nawe rero warutugarikishije Uriho kwibazwaho rero, urumva wari wabyibagiwe, nari nabyibagiwe, warihutaga wirukanka Narihutaga, ujya gutegura mfite- ikiganiro, mfite utugahunda kugenda mu twinshi. mihanda myiza Kubera hari nijoro kandi umbwira- byiza by'imisoro. umbwira ati ejo bimeze bite, ndavuga ne bana
uwo nkarabishije mu maso rwose muri iki gitondo byari mu gitondo wihuta kugenda ku mihanda ati myiza nimero yawe yarayinyatse